पाउसेद यम्पम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी लोपल लाख मरफुद्रा रोंगी फॉरेन चुरुट दिमापुर पुनन बथौरांग लंबा अमा बेल पीखरे ममंग था तारागा निथोइगी अयुक पुंग निपान अतोइट नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी परिंग लोपल लाख मरफुद्रा रोंगी फॉरेन चुरुट सिंग कार्टून बॉक्स दा हाफ्तुना इम्फाल दगी दिमापुर तमना टाटा ट्रक दा हाफ्तुना पुनन बथौरांग तोरंबा ड्राइवर अमा CGM इम्फाल वेस्ट न जुडिशियल कस्टडी दा थमलबा मतुंग ngasi कोर्ट असिना बेल पीखरे Custom की लेरिवा डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI इम्फाल रीजनल लखलकपा FIR अमदगी फादुना जुडिशियल कस्टडी दा थमलकिबा मियोय अदुदी कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की माकुई गोरखा तहसीलदगी ड्राइवर अनिल ठाकुरी सही कुनगा तरुक अपोक्पा लैकिदबा तिलक बहादुर कवे हारिबा मियोय असिना ममंग थागी तरागनि तोयगी एपुनिफान अदोइदा मंत्री पुगरी एरिया दा गरी खामदुना लाइरिगेदा कस्टम की DRI की पर्सन्स न फाकिबने DRI की पर्सन्स न 21 अदु जुडिशियल कस्टडी रिमांड की ममंग थागी तरागा हुमदे CGM इम्फाल वेस्ट पुथोरगे पुलिस के रिमांड अदु तारब मतुंग CGM इम्फाल वेस्ट न 21 अदु परमिट तारा मंगादी जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीखे पर्सन सिंह असिना चथरकबा इन्वेस्टिगेशन अदुगा मरी लेनना 21 असि न्यू दिमापुर दा लेबा दासा फनी दगी इम्फाल गे लांजिंग द तोइन लेंगोय थाबगी तबक जथबने हारिबा मतम मसिदा रवि कौबो मियोय उन लुपा लाख मरफुद्रा रोंगे फॉरेन चुरुट अदु दिमापुर फावो पुनन बगिर में 21 अदुदुल पालिसिंग कुनगे भारा की सनफम खुसिनागे हाइले 21 की काउंसिल न ट्रक ड्राइवर असे बेल पीपी नदब CGM इम्फाल वेस्ट हाइजरगे प्रोसिक्यूशन अमसों 21 की काउंसिल के मैके दगी थमलपो वफम सिंग कोन ताराब मतुंगदा CGM इम्फाल वेस्ट न ट्रक ड्राइवर अदु ngasi बेल पीरे हाइन लाउथोके मखतरकव अतोप पाउ अमदना नागालैंड से थव क्राइम की चादनी फुग मरीदी NSN IM MIA हौजिक हौजिक भारत सरकार का शांति की वरी सानरिबा NSN IM असि इंग्लिशिंग अनि कुंद नागालैंड थोकेबा लालहौबग मरी लेदब क्राइम सिंगदा चादनी फुग मरी चेन्नई आना मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के एनुअल रिपोर्ट अमना हाइरे इंग्लिशिंग अनि तराग मंगादा भारत सरकार अमसुंग NSN IM की मरकता नागा पॉलिटिकल इशू असिगा मरी लेनना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनखिबनी लोइदन हौजिकसु नकल अनि की मरकता शांति पुरकनदब वरी सथारिबने NSN ग्रुप असी इंग्लिशिंग अमगा चांपन हुमपुद्रा मंगादा सिलोंग अकोर्ड अदुबु यादब कांगपु सिंग लिसिंग अमगा चांपन मरफुदा फॉर्म तौखिबनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लिसिंग अनि तरागा मपन कोनगे एनुअल रिपोर्ट मतुंगिना NSN IM की ग्रुप असिना TS मोइवाना NSN के असिना वाई वांगतिन कोनयाकना लेतौके लालौलुप असी भारत सरकार ग मतम मतम की ओइना कंट्रोल तौनदब होनदुना लाके NSN फैक्शन की मरकता हिंसा अमसुंग आइना यादब थाउंग क्या चथबना मियाम की फुंचीदा अचौबा चैथेंग क्या मायोगनारे इंग्लिशिंग अनि कुन मथोय की एनुअल रिपोर्ट मतुंगिना NSCN की हौजिक लेरिबा फैक्शन सिंग असि भारत सरकार की सिस्पेर मखादा लोइना लेरि अदुबो म्यांमार दा मपुंग ओइबा बेस्ड ओवर NSN के यांग ओंग फैक्शन असिदे सिस्पेर की मखादा लेते इंग्लिशिंग अनि तराग मपनगा संगदम नब मतम दनागा लेंदा इंग्लिशिंग अनि कुंदा हिंसा की थौदोक असी चादनी फुगा मंगा हंथरके इंग्लिशिंग अनि कुंदा चथखिब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दा लालौबा चनी कुनिथोय फाके अदुगा खुलाई मरफुगा मरी इरेकवर तौके इंग्लिशिंग अनि कुंदा नागालैंड दा चथखिब लालौबा मरी लेनब थौदोक सिंगदा NSN IM चादा निफुगा मरी चेन्नई अदुवा लिसिंग अनि तराका मपनगा चांगदमनबदा लालौलोप असिना मी की ड्रेम तौवा मसो फाबगी चांगदी चादा कुंथ्रा गमथोय हंथके अरुणाचल प्रदेश थोक हिंसा की दौदोक्सिंग चादा तराग मथोइदी NSN IM असे चेन्नई हाइरे अमरम भारत सरकार नागा इंसर्जेंट ग्रुप सिंग चथरिबा शांति के वरी असिदा तोंगन तोंगनबा माइकई अनि चले भारत सरकार का सिजबैर तमनदुना वरी सानरिबा NSN IM गिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदुगा नागालैंड ऑपरेट तौरिबा तोंगन तोंगनबा नागा लालौलोप तरुक की बॉडी अम ओरिबा नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप का ना एग्रीड पोजीशन हाइना तोंगन तोंगनबा माइकई द शांति की वरी चथरी मासिना मरम ओरगा वरोइसिन अम लाखना होनबदा अरुबा मोइरे सेंटर की मैकेदगी फेस्टोक असिगी इंटरलोक्यूटर ओइना के पद्मन भया RS पांडे आरन रवि अदुगा हाउजिकना एगे मिश्रान ओइदुना नकल अनेकी जानब मौ अम पुरकना बियामना कन होनरे नागाला लाउलुपसिंगा हौजिक चथरिबा शांति की वरी असिगी वरोइसिन अम पुरकपा ngamdaba असिन स्टेट अदुदा नमहादुना सेल खाइबा किहन खंगनबा अपनबा पीबा यावना हिरम ख्यादा याइगाइ थिनगाइबा थोकनबा तंगदु लेतादबा फिबम अमा मायोगनारि हारे GMT की मफु पुखरम्बम माइकेल अमदि भागपो सौगतपा मियुसिंग लोटपा यारोय इन्वेस्टर सिंह मोइरांग द हेड ऑफिस ओइदुना चलाइरम्बा ग्रो मणिपुर टीम GMT की मफु ओइरिबा पुखरम्बम माइकेल अमदि
Magi imung manung jauna mahakpo support tawba miyoising lotunda leiriba asi puthoknanaba honabada sarkarna mateng pangbiyo amadi awaba taraba investor sing senfam sing hatokpiba loinana Michael samhausagi tangdu leitaba punsida laibu oisunu haina ngarang kwa kaiten tetem ground ge agoibada leiba community hall da All Money for GMT Investors Welfare Association sinduna famkiba wakan mifam amada investor singi maikaitagi apun bagi holau laukre wakan mifam adu da saruk yakiba association asig assistant secretary Laisram Proven haikibada Michael asi lamdam asigi angam atau kana support tawduna husik pawwa lotuna leiri abigi manungki oiva thijin badagi khangpangam le Michael level dagi lokthokna phona fa matamda asawa thawdang laukiba JAC GRF amadi AGC gi mioi singjo hausi de tuminda lesen kiba asna Michael amadi makoi masel gi marakta loktung raga sel khara lokthokra ba haibagi jingna basu association asigi mapamda pokle GMT asi hawdorko matamda karamba makal gi amadi matau karamna salai gadoribano haina hangbada Michael gi maikai dagi GMT asi regulate werba formalities amadi atik charba rules and regulation lairi haina phongdor khibadagi investor sina paisa invest tawba hawkhibani adu investor miyo lising tara mangarom na lupa crore lising amaga chanirom invest tawraba matamda manipur laihak na Michael na chalairiba asi unregulated oiba ponzi scheme chalaire haiduna phagat khibani magbo hek phagat khibadagi ngasi phawba thengkang kada investor singi paisa pithokani habagi thajaba pigrabajo ngasi phawba pithokpa leitri haukiba master apangada-ki phase mari thokna pithokpa hauragani maram asina deadline asingi mamangda Michael gi mathakta karigamba action amata investor singi maikaidagi tarokpa tarabadi yanaki bo wafum sing atu mangani haibadaki matam adu phawba investor sing atumina laikibani adu bangpa arun atup tawbagi mongda master aga tarukta Michael gi apokpi revitina miyo nifum magamada senfam pithokpa haure haina telegram da thagalakiba video asi karamba mongda senfam sing asi pithoklibano investor sing da hiram asigi matang da karigamba wafum amata su khangalakiba leite magoina somna investor sing gi yaglaba senfam matpi khiba asina maram oraga investor sing gi marakda difference amadi khang bangam draba folum ke ambe hukna padagi suicide tawtana lekhida bo phaw yauna re phiba masi yauraba phawda miyam gi mapi mapa oriba layak asina Michael puthopada mating bangbagi mhoda tumina asum laisinba asisu janeng de maram asina Michael su sagot piriba angam athok singnasu Michael bo puthopada mateng pangbiyo amade matamadu investor singi damakta yaifana da basem ki bajse ese GRF amadi AGC ke mechung chu thokbi raktuna miyam gi hoiba platform abada wari sanaraga punna fanana ba khanana bo honamina si haike atop pau amadana pokso case ani gi second remand prayer da konamyo ni bel figre Imphal East district ki mafam amada thokiba pokso case ani ki damakta special judge pokso Imphal East na porompar ke Women Police Station ki second remand prayer sing da kone equus animal lofa lising tara masiga manava security amount da bel pi duna biyo ani thadokre pigli binu bimasa ani wafaduna sexual assault satha bigre haiduna porompar ke Women Police Station da tongan ba complaint ani lan katke Police na punrai sabal laikai dagi MD Feroz sahikun amdi sangayom pam tham mamang dagi MD Amir Khan sahikun mathoibo phab dagi special judge box so Imphal is na miwi ani asi ngasi bobo police custody da thamlaki bane egoizani maki police custody matam loirba matung ngasi court ta police na miwi ani mak puthorake police na salharba investigation adu da hariba miwi an asi ki thabak subam singda satura thigalo ba matam da sahi tara gani fan khak tangari ba miwi sing oiramba thengna ke aduga victim ki imung manung ki bioi sing police ta tawroki ba complaint adu su lana charge tawsilapani ai ba khangba ngamke police na case ani adu ki damak court remand prayer ni rakpagi mohota final report hoina lan kan lakhe egoisi council ki meke su bel pipi nana ba prayer ni rakhe prayer sing adu tar ba mutung special judge box so Imphal is na egois ani bel pire ana lak thoki bane train dak padagi miyoi abasire garak numidang waram Jiribam railway station gi Bangai Sunpau railway station da lakiba passenger train da padagi sire tawdo goto ki matang da Jiribam railway station gi Jiribam police station pau firak padagi Jiribam police team abana no bidang pung mapan makai tabada Jiribam gi laki for ward number 8 ki area da laiba railway track manak tamiu edu ta dona leram badagi Jiri hostan da pukatuna laikan na bukhona bada laikan pa kamtan laikida bane laikida bamiu edu ki maming na Ram Kumar Mura Chahinifu apokpa Mutuk Mura Kawi Jiribam ki Mahadev Fudagi ne haire Sain wakta ki lupa crore champut gi mamal oigada heroin kg cham yang ga kona na mayo ama phare Gujarat ki anti terrorism scout na ningthau ka ba nimita Muzaffarnagar da lotona thamlamba lupa crore champan rong ki oigada heroin kg cham yang ga kona na sain wakta ki phagat pangam kre haire drug lolon banufa asigi maming Haidar Kawi Makpa Narcotic Control Bureau NCB Delhi Zonal ki unit amana sign wak ta leiba mahake mayum dagi mamang thagi kuntari ta phagat khibani mangon dagi
NCB na yamna afaba makal gi heroin powder kg yangai atopa drug ni hana singnaba polam kg ni fuga taret amadi sel oina lupa la kuntra ga taret ka kona na fagat khibani sathagiba NCB gi rate atuda haider ki mahimdagi sel thina na machine singabade sel thina na machine sing amadi atopa criminal oiba thabak tharom singna sinaba polam sing su fagat pangam khibani thaudo ka siga mari leina NCB gi deputy director general northern region dinosaur singna phungtorokpada makoina ahanbada ahwal trader samin bo Lakshmi Nagar dagi fagat ke mak dubai da lever side hariba mi asida sel amadi drug thadok thajin tawam mi ni man haidorok pada gi haujuk phawda mi manga fagat pangam kre asingba aina jada polam sing jon thok jonsin tawwa awang ba ki smuggler sing asina dubai Pakistan Afghanistan amasung Iran ka mari thamna tuna lalon ba ki thaba ga si chatharak bane Gujarat ki atari gam khaida CBI ki team asina faraba mi sing adu wang bong tawbudi maral leiraba mi sing adu fagat pangam ki bani phagalaba mokoi panga ki manungda ani amadi Afghan national ni haire namfuda covid ida kapa yaroi Supreme Court kana gumba lanai mesek amata namdara COVID-19 hita kavan ba yaroi amasung center hita ka thokpa asida ki thokpa event sing data fikhalak narba Supreme Court na ngasi khangan kre Justice L Nageswar Rao amasung BR Gawai ki bench amanhai isagi oivo autonomy amasung integrity ase constitution ke article 21 na ngak sele COVID-19 nabi ki missing antarak ba galoina hida ka thokta ba mi amata miam tinba mafum da sangpada thingba thamloi da bane COVID nabi ki missing antarak labasu mari leina ba order sing da adumak induna satkani adu hida ka thokta ba sing miam tinba marakta sangbada thingba di piroi da bane Unit of India na hida ka pada miam da thokpa event sing adu ki chapchawa data ama miam na yangba ya pamong da sem ka da bane National Technical Advisor Regroup on Immunization ki hanagi member Dr. Jacob Polichian hidak ka rapa matung da thok pathaw dok singgi data ama phongdok na ba appeal ka loina na file tawra ki ba free amaga mali laina na affects court asina khanna ki bane angang sin hidak ka ba ki matang da vents asin hai export sigi mad adubo anirak su ba khanna ba mathok ta de maram di hidak ka ba ki da ba adu global standard amasung practice ngang na chathari ina masigi matang da Union of India na loki ba wore ba do global standard oi Union of India hidak adu ki trial sa thagi ba ki tokan ba state sing adu piam da athoba matam da khangan ga bane Center na mangjong na COVID-19 hidak ka thokpa si tangai fada bu hen kide adu hidak ka thokpa si chada cham hen ga bani hai ba kaktani hidak si bo puthok riba Bharat Biotech Limited amasung Serum Institute of India na flea jibo mangjong na jating da ba phongdo khiba loina na miam ki interest chathaba manba lara interest leiba pre asna pandemic asibu thengna na ba lokaliva hidak ka thokpa ki thabak astem miam da aki tu jong bokale Bharat Biotech ki council hai company asna puthok riba hidak asi ki trial ki funding sing miam na Pawaya journalist na phong bagal loida na website thaga tuna laire Serum Institute of India ki council na veteran circuit play adu bajaning da phong doke arobeda content sing asigi maru iba paw para asigi paw tam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangbiri puna pa thaga sari channel asana tom da kana rabade subscribe to business subscribe to bir moroina like and share to su ka bi gona puna pa po amakana thaga sari